Klem datip AA, bat klem poi perkat, susyak kenok, basyat klem akor ine ikong. Ngip diang sobai pi, baju ngutnat ban page ya kanaka channel, Ukasi TV. Ikong Molina Patau, ibadai na po Nongstone West Kasihil, ilapan pau kajing sosi, halor kajing le jong ki YouTuber. Klem datip ya kajing shisha, bat kila syukeno, bakadai maka, kawasyat bat uniyo, ha katai kasngi tamasa. Ha kajing shisha, ine ikong ide ibajule real, hapo Instagram. Bat idon ru ialah kajong ke YouTube channel. Ibala ai kerteng Molina Patau. Bat ha katai ka channel, ijus ngotenat ru ban pelaj, ia ki shot video. Halor kita ki video bala viral, pila ru ban yo ba ine ikong, klem keren AA, syapang kajing shot jongka. Nrei ikren bet direct, ia ki baken thok ya ka. Hapo real, lani hapo Instagram. Ha kajing shisha, ine ikong imut ban reply, ia kita ki baju keren ben ya ka, ki baju ong ya ka. Baka day dikar, lani ke baju ag dikar. Hapo ki comment section jongka. Henry da kajing lek kulmar, jong ki YouTuber. Lani kajing lek klem datip ia kajing syak. Kelapan mong penban ya bat kila kenok, baka day maka, kabasyat, bat utay unigro. Ha katay kasngi tamasa. Da kajing bitar, ine ikong ila pelaj dulu kawe ke video. Hapo Instagram, ban ong, ia kita gibriu, ki bala pelaj, bat ki bala share, ia ke video jongka. Bakin page tu bah, la kane ka day ine lani ka day shishan kato kepala syat bat unigro pila ban cek baru ba ine indai izin indai ide Molina Patau teng kajing le jongki YouTuber bat kajing kuak kamai ke jongki klem da tray sitom ka penlong ban pen sngosi ya kiwei bat ban penmong ya kiwei klem dawat ya kajing shisha bat klem da tip ya kajing shisha hendrei tang ban yo kamai kim salia ban penmong ya kiwei kumta kum ki YouTuber ngide ban wat shua ya kajing shisha ha shua bang le ya kano kakam bat ban pelaj ya kindo ki video